abashubuzi bo mu katare ka Burisanda ka Kitunzo muri Rwebikona nibetumbwitwa ngo kuba kurete ibintu byabo rwa kabiri mu mabazyo abari kushoroza umushoro babitwara ebindi babishisha kandi ubwe no bashashure sente zo mushoro mu bwire shaitano zekiro ina mukazi wo muntu kubasa kwikirizwa kutaha mukatare shaitano zekiro nabashaba bo bushoborozi okucira munonga Prime Minister Ruben Nabanja okutaha mu nshonga zabo oli muchala mukulu mama twakwenda irinde mama zenago wa Silvia mkaba mama ngakulajanira emali yange kati nafe kusaba benkanya n'abakulembeze bafeguro twabakubidesi banenya bona teriyatu yange nimbuka kabinga shera wanje na wanje nitera kabinga bacyawiza Amina Narima omugambirizi wa Mbarara City Council nagamba ngo tubarkwija kwitira umushubuzi w'enerisho okukira munonga ababarkurete ibintu mu katare obwire bwako butakashikire so echo kintu kugira mu kiriya tutuzi cyonka wabora nawe kugira ngo kituzi niyo yabanza gukora ki so na no butaro bundi bwona bwetereze bukore ahabiro ebushamarira kubana bukora so abashubuzi beto nitubendeza kubangu nibakora imirimo yabo kuko bashimira kubandi bagitambuza so ito tukubazi birakora imirimo yabo wabure imirimo yabo bagikora mu gushyikira so that mubandi bakora dekana n'umuntu ari kuza koza umuhanda afuna ko kuraba Orembo Mbarara harumo butari bwinjo burukora umurundo gumwe musande nkakarwe bukona akakitunza karukoro rwa kashatu akakateta karukoro rwa katano akomucijungu karukoro rwa mukaga akakakoba hamwe na nakatara ko mu kikono mu ruti ahabwa TV West and Elias Aritugusa.